Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mehrimdi, urayımdı Allah'ın atımından başlap jaratkan Allah Taalaga maqtawlar, Peygamberimize salam salavatlar aytip. Hurmatlı cemaat, bugün bizim meşitte özgöçe konak Ustaz Umar Misirden kelgen, Egipet'ten kelgen. Bize İslam Üniversitesi'nde 3 yıldan beri baldarga Kur'an jattatat. Kur'an boyunca, fıkıh boyunca, Arap dil boyunca mıqta hadis. Mına uşul ustazdan bugün bizim cemaatga bir faydalanalı dep inşallah. Bu kişi söylep berse men koldan kelişçe kotarıp berem ha. İnşallah şu kunt koyup köngün koyup uğu bereser. Falyatafaddal ustazi. Nabda inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barak ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tekabbalallahu Teala siyamakum ve qiyamakum ve salih a'malikum. Mehrimdi urayımdı Allah'ın atımından başlap Allah Taalaga maqtaw, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavat aytıp Allah Taala'dan suranarım, Ramazan ayında tutkan orozoңuzdарды, kılgan ibadatыңыздарды Kuday Taala kabul kılsın. وجعلكم ممن نال جائزة الرحمة والمغفرة والعتق من النيران في يوم الفوز العظيم يوم العيد. Uşunday bolgon ulu ayt gününde Ramazandan öz ülüşünü alıp Allah'ın rahmatına, iyiligine, tozoktan kutuluğusuna jetişkenlerden bolgonda Allah Taala sizlerge nasip kılsın. الله تعالى يتفضل على أمة سيدنا محمد في مواسم كثيرة للخيرات. Allah Taala Muhammed Peygamber'in ümmetine bir kança mümkünçülükler menen köp jakşılıklardı beredi. لا ينتهي موسم إلا ويعقبه موسم آخر. Kaysıl bir mümkünçülük bere turgan bolsa Ramazan ayı siyaktı özgöçe bir mümkünçülük ha. Birisi bütkönde ikincisi başlarat. Uşul birinin ardından biri mümkünçülükler toktobostan berip turat. فبمجرد أن انتهى موسم رمضان جاءنا موسم شوال الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. Ramazan ayında Allah Taala'nın vergen çoğun soğuk tavu mümkünçülükleri tügörü menen bugün Ramazandan keyinki Şavval ayına kirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim mına oşolar Ramazan ayının orozosun karmap, andan keyin Şavvalda 6 gün oroza karmay turgan bolsa, kılımdın je jıl 12 aydın orozosun karmaganday soğuk bolat degen. لأن الحسنة بعشر أمثالها. Antkeni jakşılıklar 10'ga köpeytilet. فيكون رمضان ب300 يوم والستة من شوال ب60 يوم فتكون السنة الهجرية كاملة. Ramazan 30 gün. Ondan köpeytkenge 300 günge barabar bolat. Al emi Ramazandan keyinki biz aytып atkан az mına olaydagı 6 gündük oroza bul 60 günge jüröt dagı 10'ga köpeytilip 360 gün bolup bizdin 1 yıldık oroza karmagandыгыбызга barabar bolat. 36 gündük oroza 360 günge teң kelet. Antkeni Allah Taala Kur'anda men ja'a bil hasana falahu aşru amsalha. Kim bir jakşılık menen kesaga 10 есе kılıp köpeytem degen. ونحن عندنا موسم للخيرات يومي وموسم أسبوعي وموسم سنوي. Kede Allah Taala tarafından bergen bizge mümkünçülük janakı özgöçö soğup işte bola turgan uçurlar bul. Kede bir gündük bolat, kede bir saatlik mümkünçülükler bolat. Alemi kede bir cumalık, bir yıldık dagı uşunday Kuday Taala bergen mümkünçülükler bolat. فأنت أيها المسلم المحافظ على الصلوات الخمس داخل في الموسم اليومي. 5 vakt namazda beken bolgondor günümdük Allah Taala bergen mümkünçülükten faydalanganlar. وأنت أيها المسلم المحافظ على صلاة الجمعة داخل في الموسم الأسبوعي. Daim cumanı kaltırbaganlar bir cumada bir kere turgan janakı cumalık mümkünçülükten faydalanganlar. وأنت أيها المسلم المحافظ على صيام رمضان داخل في الموسم السنوي. Ramazan ayında oroza karmaganlar Ramazandan Ramazanga çeyinki mümkünçülüklerden faydalanıp bular bir yıldık mümkünçülükte tekke getirbegenler bolup eseptelet. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. Peygamber özünün kutlu hadisinde الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Peygamber özünün kutlu hadisinde 5 vakt namaz Cuma menen Cuma menen Cuma'nın ortası. Ramazan menen Ramazandın ortasındagı günölördü bardygy birin-biri keçiret. Bagymdattan peşin geçe bolgan günleri peşin keçiret. Peşinden asırga çeyinkini oşun aşa asır keçiret. Mına uşintip Cuma'dan Cuma'ga çeyinkini keçiret. Alemi Ramazandan Ramazanга çeyinkini hem keçiret. Egerde çoğun günölörden saktangan bolsa.
الله تعالى خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا. Allah Taala bizi jaratkanda merimdүүлүk kılış üçün jaratkan, azaptaş üçün emes. الله تعالى يعلم ضعفنا. Allah Taala bizdin alsızlığımızды bilet. والله تعالى رفع عنا التكليف عندما لا يستطيع الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Taala bizim alsızlığımızды bilip bizdin kolumuzdan kelbegen buyruktardı alıp salgan, anan boşatkan. والله تعالى أباح لنا عند الاضطرار أن يأكل الإنسان الميتة أو يشرب الخمر من أجل أن يحفظ حياته. Muhtaçlık bolup kalgan uçurda, tartıştık bolup, hiç nerse çok bolup kalgan uçurda Allah Taala aram bolgan nerselerden dağı cep adam canın saktap kalganга ruhsat beret. وعندما لا يكون الإنسان قادرا على الصلاة قائما يصلي قاعدا إذا لم يستطع على جنبه. Keyde turup namaz okuyanga mümkünçülüğü bolbogondorga Allah Taala oturup okusan bolat dep jеңилдик beret. وإذا لم يكن عنده قدر المال أو قدر النصاب من المال الذي يخرج منه الزكاة سقطت عنه الزكاة. Zekat bere turgan akçаңız yok bola turgan bolsa, şariаттагы bir farz zekat degенден кутуласыз. Анткени siz bay emessiz. Bay emes bolsoң dagы бер деп мажбурлабайт. لا يجد المال الذي يحج به ويكون فائضا عن حاجته الأصلية سقط عنه الحج. Kimdeki macılıkka barayın dep, bирок үй тиричилигине кээ бир муктаждык болуп кала турган болсо, ажылыкка деген акчасын бала чакасына үй тиричилигине иштетип бере турган болсо, ажылык андан кутулат, ажылык мойнунан түшөт. صدق الله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها. Allah Taala kereмети Кур'анда мен инсандарга колунан келбеген, аткара албай турган ишти жүктөбөймүн, буйрубаймын деген. بل إن الله تعالى من رحمته بعباده أن الإنسان إذا كان صحيحا في بدنه ويعبد الله تعالى ثم تغير حاله فصار مريضا. لما مرض أصبح لا يستطيع أن يصنع ما كان يصنع وهو صحيح فإن الله تعالى يعطيه الثواب كاملا وقت أن كان صحيحا لا وقت أن صار مريضا. Allah Taala merimdүүлүгүдөн адам баласы ден соолугу бар учурда кандай сооп иштерди кылып жүргөн болсо, ден соолугу жок болуп турганда дагы ден соолугу болгондо кылат эле деп туруп, мына ошол ооруп жаткан учуруңузда дагы оорубай мечитке каттаганын сообун берет. Мисалы үчүн, ден соолугуңуз барда дайым мечитте бекемсиз, ооруп мечитке чыга албай калдыңыз, Аллах Таала барып атат, мечитке барып атат деп, ооруп төшөктө жаткан күндөрүңүздү дагы мечитке барып окуп атат деп жазат экен. Анткени Аллах Таала анткени бул туралганда барат болчу деп бизге мээримдүүлүк кылат экен. فمثلا شخص يصلي الصلوات الخمس ويصلي السنن المؤكدة ويصلي نوافل غير مؤكدة ثم مرض هذا العبد. عندما مرض فإن الله تعالى إذا لا يستطيع أن يؤدي هذه الأفعال فإن الله تعالى يكتب له كل ما كان يعمل حال صحته مع أنه لم يؤدي النوافل لكنه كان يؤديها في صحته فيجعل الله له الثواب كاملا بعد أن أصبح مريضا. Bardığız 5 vakit namaz okuyuz. 5 vakit namazda farz namazlar var, sünnet namazlar var. Adam balası orup kalgan uçurda aran eptep farzını okup sünnetlerini kaldırıp koya turgan bolsa, kayra Allah Taala den sooluk berip, kayradan dagı farzın dagı sünnetin dagı okup başlagan kündörde Allah Taala uşul günge çeyin üzbösten farzın dagı sünnetin dagı okup atat dep жазат. Antkeni Allah Taala merimdүүлүгүнөн ушундай. كذلك في حال السفر إذا كان مثلا اعتاد على الصيام يوم الاثنين والخميس فجاء سفره في هذه الأيام فأفطر فإن الله تعالى يعطيه الثواب كاملا كأنه صائم. Peygamberimizden sünnet bolup kalgan düşenbe jana 4-cü günü jönököy kündörde dagı oroza karmao sünneti var. Daim siz uyda жүргөндө ошол düşenbe 4-cü günü oroza karmayт экенсиз. Учуру келип сапарга чыгып калган учуруңузда эми сапардамын деп дүйшөмбү жана 4-cü күнгү сүннет нафил болгон орозону аткарбай койгонуңузда Аллах Таала үйүндө болгондо кармайт эле деп кармабасаңыз дагы орозо кармады деп жаза берет. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kuttuğu hadisinde eğer qaysı bir pende orup je saparga çıkıp kala turgan bolsa, al pendenin kılgan amallarına buna oşol
үйүндө оорубастан аткарды деп мурда кылып жүргөн сооп иштери улантылып жазыла берет. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا حسيا نحن نراه كلنا للصلوات الخمس فيقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات يخرج من البيت يدخل في هذا النهر 5 مرات هل يبقى من درنه شيء من وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баарыбыз сезип биле турган, бизге түшүнүктүү боло турган бир мисал менен айтат. Өзүнүн куттуу хадисинде силердин бирөөңөрдүн үйүнүн астынан суу агып турган болсо, ал адам чыгып күнүнө ал жерден 5 жолу жууна турган болсо, ал адамдын денесинде кир калабы дедилер. Сахабалар жок я Расулалла, күнүнө 5 жолу жуунган адамда эч кандай кир чаң калбайт денесинде дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах таала буйруган 5 вакыт намазда кудум ошондой 5 жолу жуунганда кир калбаган сыяктуу 5 жолу Кудайга тооба кылып кечирим сураганда ал пендеде эч кандай күнөө калбайт деди. الله تعالى يعطي الأجر على كرمه ولطفه لا على عملك أنت أيها الإنسان. Allah Taala bizge keyde soğuptordu beret. Al soğuptordu bergen biz kelip namaz okup kıyratkandığımız üçün emes. Allah Taala bizge mehrimdүүлүk kılgandığından soğup beret. Atkargan işi bizge emes. الصلوات لما شرعت في ليلة المعراج شرعت في البداية 50 صلاة. Mi'raç keçesinde Allah Taala birinci namazı farz kılganda حتى طلب سيدنا موسى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التخفيف من ربه فرجع سيدنا محمد يطلب التخفيف حتى صارت 5 في العمل و50 في الأجر والثواب. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mi'raç keçesinde Allah Taala namazı farz kılganda 50 vakit farz kılgan. Muna oşal kelatkanda Musa peygamberga jolgu Musa Peygamberimize eskertip berip, o Muhammed Allah Taala'dan jengildik suragın. 50 vakit namazdı ümmetin okuy albayt degende Peygamberimiz kayra barıp Allah'tan jengildik surap, uşul okuya kayra kaytalanıp oturup 5 vakit namazga düşkön. Birok oşal 5 vakit namazga düşkönde Allah Taala, o Muhammed ümmetin atkaruda 5 vakit atkarat. Birok men astında öküm özgörбейт, soğup berүүde 50 vakitin soğuğun berem degen. والصدقة الواحدة يخرجها الإنسان يصل ثوابها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. Bir sadakanın dağı soğuğu 700'e çeyin. Belkim 700'den dağı Allah Teala kağlagançal dengeli koyup gitet. ضرب الله لذلك مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Allah yolun kelimeti Kur'an'da Allah Teala Bakara suresinde Allah yolunda sadaka verip kedeyken bakaldarga jardan bergenlerдің misali bir sadaka verseniz bir sadakası bir buğday ösüp çıkat, al buğdaydın 7 başlı buğday olur. Her bir başta 100'den danası var siyahtı deydi. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا واقعي حدث أمامه يبين رحمة الله بهذه الأمة المحمدية. Peygamberimizge Allah Taala menen bolgon bir okuyası var. Mına oşal okuya bizge Allah Taala'nın kançalık bir dengelde bizge mehrimdүү ekendigin açıktaydı. لما كان وقت الحرب وجد صلى الله عليه وسلم امرأة افتقدت طفلها الصغير الرضيع فصارت تبحث عنه حتى وجدته فلما وجدته أخذته وهي متلهفة متشوقة إليه محبة إليه فضمته إلى صدرها. Soğuş uçurunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin soğuş uçurunda mına oşol bir ayal emçekteki balasını jogotup koydu deydi topolongda. Janakı ayal topolong kılıp izlep barıp bir жерден emçekteki balasını taap alıp çaң bolup жатқан balasını çaڭına karabastan alıp üstün kakıp emçegini emizip koynuna kattı. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه المرأة طارحة يعني تلقي ولدها في النار قالوا لا والله يا رسول الله وهي تقدر على ألا تلقيه لن تلقيه أبدا. Peygamberimiz momentten faydalanıp sahabalarına savak verdi, oşol жерден misal verdi. Mına uşul hazır balasını taap algan, çaң ekenine karabay kakıp emizip kucактап öp jıttap atkan, ыйлап atkan, suyunup atkan ayal kolundağı balasını otqa ırgıtabı dediler. Sahabalar ya Resulallah mümkün emes, öz ırgısı ırgıyt, kolundağı balanı ırgıtbayt bu ayal dedi. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Mına uşul ayal balasını ırgıtpagan siyaktı. Allah Taala bul ayalga karaganda dağı ayal balasına kançalık mehrimdii olsa Allah Taala selerge aga karaganda dağı 1000 есе mehrimdүүрөөк.
Ayal balasını toza korkutuunu kağlavagan siyaktu, Allah Teala dağı silerdi takır toza korkutuunu kağlavaydı dedi. إذن الله تعالى يعاملنا بالرحمة فهل نحن نعامل أنفسنا بالرحمة؟ Allah Teala bizge merimdүүлük menen mamile kılarken, birok biz özümüzge özümüz kүйöz, Kuday bizge küygön çalık. الله تعالى لو عاملنا بأعمالنا ما ترك على الأرض من دابة. Allah Teala eğer bizden kılgan soğuk işlerimizge jaraşa jakşılık bergende jerde bir de tiri jandık kalbaydı. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. Eğer Allah Teala adamlardan keremeti Kur'an ayatı Allah Teala adamlardan kılgan amalına jaraşa mamile kıla turgan bolsa onda jer betine bir de tiri jandık kaltırbaydı. والله تعالى يعلم ضعفنا قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. Bizim alsız ekendigimiz, insanın alsız jaralgandığını bayandap keremeti Kur'an'da Allah Teala insan ayavay alsız jaratılgan, slabı jaratılgan deydi. ويعلم أن الإنسان عجول عجول يعني متسرع في أموره فيخطئ كثيرا ففتح له باب التوبة. İnsan ayavay şaşılıştagı kata getirip koyucu dedi. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Oşanduktan da Allah Teala pendeçilik kılıp, alsızlık kılıp, günöge köp barıp koygonduğunuzu bilip, keremetli Kur'an'da peygamberge kayılıp, o Muhammed günö kılıp koygan, günö menen ömrünü ötkörgen pendelerime aytkın. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Alar menin rahmatımdan ümit üzüşmesin. Men Kudayımın günölerdim bardığın keçiremin. إنه هو الغفور الرحيم. Amkeni men merimdүү keçirimdүүmün de bayandaydı. لكن هناك شرط لهذه المغفرة. Bırak bu jada Allah Teala bardığın keçirem, ümit üzmesin degende bir şartı var. هذا الشرط هو أن تغير من نفسك وتترك طريق المعصية وترجع إلى الله. Allah Teala kanlay günöň bolbosun keçirem, men keçirimdүүmün degen şartka dal keliş üçün buga çeyin kılıp жүрген günö joldan baş tartıp jakşı jolga bagıt alışыбыз керек. هذا الشرط أن يندم القلب ندما حقيقيا عن بعده عن ربه جل وعلا. Birinci şart mına oşol emne, jürek Allah'tan men alыс kalıp günö tarafta jürüp kalıpmın dep ökünüş gerek ötkörgön kündörüne. هذا الشرط قال فيه ربنا وأنيبوا إلى ربكم يعني ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. Allah Teala Kur'an'da selerge Allah Teala tarafından azap gelgenge çeyin Kuday tarafa tövbe kılıp kayıt kıla dep kayırılgan. إذن في حال المعصية الله تعالى فتح لك باب التوبة لا يغلقه ما دامت روحك لم تصل إلى الحلقوم. Günö kılıp atkan uçurunuzda Allah Teala zamatta sizge tövbe eşigini açatken, al tövbe eşigi canınız çıkkanга çeyin jabılbaytken. Fakat denеңizde canınız bar mı? Allah'ın keçirim tövbe eşigi açırken momentten faydalanıp keçirim suraşınız gerek. وفي حال الطاعة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Günö kılgan avalыңızda daim keçirim eşigi açık iken ölgüçöңüz. Al endi soğuk kılıp atkan bolsaňız, men jaa bil hasana falahu ashru amsali. Kim bir jakşylyk kılsa, 10 есе kılıp köbeytim dep köbeytүү nemesi jurip turat eken daim proses. الإنسان منا عندما يمرض يبحث عن طبيب ماهر من أجل أن يذهب إليه فيشخص له العلاج فيأخذ العلاج فيشفى بإذن الله. Kede orup kalsak barыбыз эле başımızdan ötkön. Çınıgı kıyın vraçты izdeyiz. Tuş geldi vraçka barıp körünbeysi. Kıyınla körünsem, oşonun aytkanын kılsam batayıgam dep. وكلما كان الإنسان غنيا تجده يبحث عن الأشياء التي تجعل صحته قوية. Kançalık adam bay bolgon sayın özüne kam körüp, noşol densoğluğuna güç bere turgan, oğrutpay turgan vitamin başkalardı izildep alıp özüne kam körgüsü geledi. فيبحث عن طعام طيب وعن رياضة تجعل جسده في حالة. Kede özü fiziski maşıgıp özüne özü ne janagı fitnesske varıp dayardaydı, jakşı tamaktardı jet paydalı azıktardı. لكن هذا كله من أجل جسد. Biroq mına uşunun bardığı, densoğluktun jakşı bolusu, tın jüreğinde başagan dep zalga katıgan bardığı mına uşol tışkı o deneňizdin salamat bolusu üçün. وهذا الجسد اهتم الإسلام به ودعاك أنت أن تهتم به. Allah İslam bul sizin deneňizge, sizge karaganda murda kam körgön. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. Peygamber özünün hadisinde küçtüğü Müslüman
tың болгон musulman алсыз оорукчанга караганда Кудай Таалага сүйкүмдүү жана жакшыраак деген. لكن هذه القوة لها جانب أهم من الصحة، جانب أهم من الظاهر، جانب أهم من الجسد، ألا وهو الروح، الإيمان عند الإنسان. Пайгамбарыбыздын бул айткан хадиси денеге дагы мына ошол эле учурда рух жагынан дагы, ыйман жагынан дагы күчтүү болуш керек мусулман. فهذا الإيمان لا يكتسب بالمال ولا يكتسب بالطعام. Бул ыйман тамак менен, акча менен күчөйтүлбөйт. لكنه يكتسب بصلتك أنت بالله عز وجل. Бул ыйман күчөшү, ыймандын күчтүү болуусу бул Аллах менен болгон мамилеңизге байланыштуу. بأن تتذكر دائما الغاية من وجودك في هذه الحياة وهي عبادة الله عز وجل. طاعة الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Бул ыймандын күчөшү, ыймандын зарядталып туруусу бул жаратканга баш ийүү менен болот. Аллах Таала биздин жаралыш максатыбызды баяндап, адамдар менен жиндерди ибадат кылсын деп жаратканмын дейт. هل أحدكم يملك لنفسه نفعا أو ضرا؟ Arаңызда кээ бирөөлөр өзүгө өзү пайда, өзүнө өзү зыян бере ала тургандар барбы? هل أحدكم يستطيع أن يجعل جسده دائما في صحة وقوة؟ Arаңızda kээ бирөөлөр барбы? Дайым ден соолукта жүрөм, дайым күчтүү жүрөм, өзүмдү өзүм ушинтип кармап тура алам дегендер барбы? هل أحدكم يستطيع أن يجعل نفسه سعيدا؟ Arаңızda өзүн өзү бактылуу кыла ала тургандар барбы? هل أحدكم يستطيع أن يتحكم في قلبه؟ Жүрөгүнө өкүм бере ала тургандар барбы? Жүрөгүндө бирөө жаман көрдү, болду бүгүндөн баштап мен жүрөм жаман көрбөйт, жакшы көрбөйт деп. بل هل أحدكم يستطيع أن يتحكم في الطعام الذي يدخل معدته فيجعل المعدة تهضمه هضما جيدا فيستريح؟ Arаңızda жеген тамагыны ашказанына буйрук берип, ушуну жакшы бир азык кылдыра ала тургандар барбы? إذا نظرت في نفسك أنت ستجد أن أمورك كلها بيد الله عز وجل. Эгер жогоруда мен айткан нерселердин бардыгына ой жүгүртө турган болсоңуздар, бирөөсүн да сиз кыла албайсыз. Бардык амалыңыз Кудайдын колунда экендигине ынанасыз. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى ربه فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Ошондуктан да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайым Аллах Таалага жар болот эле. О, жүрөктөрдү өзгөртүүчү, жүрөктөргө буйрук берүүчү, жүрөктөрдү ары бери калчай турган зат, жүрөгүмдү динде бекем кыл деп дайым суранат эле. Анткени жүрөккө буйрук берүү биздин колубузда эмес экен. فهذا الدين الإسلامي وشهادة التوحيد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله أعظم نعمة امتن الله بها علينا. Allah Taala bergen bizge en çoğ nemat bul, uşul İslamda yaşaganыбыз, Peygamberga ümmet bolgondugubuz. فلا بد أن نحمد الله تعالى والحمد يعني أن نثني على الله أن نشكر الله تعالى فنقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. Allah Taalaga şoň üçin köp şükür aytışыбыз керек. İman, İslam nimetini bergen Kudayga maktoolor bolsun. Kanday жакшы жетишерлик немат жакшылык берген деп. فغيرنا الكثير ممن لا يعرف هذه النعمة ولم يأخذها ولم يكن مسلما. Канчалаган жер бетинде басып жүргөн инсандар бар, бирок жогоруда биз айтып аткан İslam, ыйман деген нематтан кур калган. النعمة الأخرى لا بد أن نحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة سيدنا محمد. Экинчи дагы Кудайга көрөк шүгүр айтууга себеп боло турган нерсе бул Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бизди үммөт кылганы. فنحن مرحومون برحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Biz мына ошол пайгамбар себептүү Аллах Тааланын ырайымына татыктуубуз. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كأنه أرى أعمار السابقين من قبله، يعني جعله الله تعالى يرى أعمار الأمم السابقة، منهم من عاش 1000 سنة، منهم من عاش أكثر من 1000 سنة، ثم رأى أعمار أمته فوجدها بين 60 و70، وقليل من يتجاوز، يعني قليل من يموت في 10 سنوات، في 5 سنوات، في 100 سنة، لكن معظم هذه الأمة بين 60 و70 يموت. فتقاصر أعمار أمتي، قال أعمار أمتي قليلة، فأعطاه الله ليلة القدر، ليلة واحدة في السنة، هذه الليلة فضلها أعظم من 83 سنة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sebebinin bizge Allah Taala özgöçe bir mümkünçülüktörдү берген.
Antkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Ramazan jakındagan üçün Allah Taala özüne murdaki peygamberlardan kılgan ümmetinin soğup işlerinden kabardar kıldı. Karasa aların içinde kebirleri 1000 yıl yaşagan, 1,5 yıl yaşagan peygamberler var ümmeti menen birge. Peygamber özünün ümmetine karasa 60 menen 70 yıl ortasında yaşaytken. Anı 60 menen 70'ten aşkanlar sanalı gana 80'ge çıkkan, 90'ga çıkkanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala karşısında "O Rabbim, menin ümmetim bu 60-70 yılda bir beşikte tatıp amal kıla albaydı. Bulardan ömrü ayabay kıskarken, murdaklar 1000 yıl, 1,5 yıl yaşaptır" dep arızlanganda Allah Taala "O Muhammed, senin hurmatına men ümmetine bir keçe verem yılına. Al bir keçe 1000 aydan artık 83 yıllık ibadetten artık bulat" dedi. كانت هذه الليلة إرضاء لسيدنا صلى الله عليه وسلم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de razı kılığı için, Peygamberimizin yüreğini tinçitiş için, Allah Taala süyündürüş için buna oşol bir keçeni vergen. لا بد أن نشكر الله ليل نهار أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tan günde versen oşonday ulu peygamberge ümmet kılgandığı için köp şükür aytışımız gerek. Oşol peygamberдің hurmatına Allah Taala bir keçe verdir. Al keçede ibadet kılsak 83 yıl ibadet kılgandan artık soğuk olat ekemiz. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لما وجدت في وجه النبي بشر وجدته مسرور قلت ادعو الله لي يا رسول الله. Ayşe ne özet? Peygamberimizin manayı jakşı ekenini bayqap kalıp peygamberden "Ya Resulallah, bana dua kılınız" dedim. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. Peygamberimiz zaman Taala kanjayıp "O Rabbim, Ayşe'nin ötken jana kiyinki günölerini keçirgen, aşkara kılgan, jaşırın kılgan günölerini keçirgen" dep dua verip koydu. تقول فضحكت حتى وقع رأسي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي يا عائشة؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. Ayşe özgü şu duanı kandakin, Ayşe öz başı kökke jetkende süyünüp kat kırgandığından, kuangandığından Peygamberдің желкесine жабышты deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Ayşe, bir duama uşunça kuanasın mı" dediler. "Kantip sizin kılgan duanızga kuanbaymın. Tüz kavul bola turgan insan maga menin akıma dua kılsa" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ın atı menen kasam içem, men ümmetime, gelecekte kele turgan ümmetime er namazda uşul duamdı kılam" dedi. Sizlerge. Nebiyyun kâne yebki min ecli ummetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamber özgöçe peygamber ele. Ümmetin oylop ıylagan jalgız peygamber bolçu. فينزل سيدنا جبريل ما يبكيك يا رسول الله فيقول أمتي أمتي. Künder فيقول الله تعالى لسيدنا جبريل السلام يقرئك السلام كل محمد السلام يقرئك السلام وأخبره أن سنرضيه في أمته ولا نسوءه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kündördü birinde ilave atkanda Cebrail perişte geldi dağı. "O Allah'ın peygamberi, emni için ilave atasın" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti. Ümmetimde oylop kaygırıp ilave atam dedi. Akirette kanter eken dedi. Bular menden keyin namazsız bolup ketет. Oroza karmabagandары var, başkası var. Cumada körünüp koyup jogolup ketkenleri var dedi. Allah Taala körüp bilip turgan zat, "O Cebrail, ulu Allah Taala Muhammed'e salam ayt dep salamımды jetkirgin. Muhammed'e aytıp koygunun ümmetinde Muhammed'i biz razı kılabız, kaygırtpayбыз" dedi. ولا بد أن نشكر الله تعالى ليل نهار على نعمة سيدنا محمد الذي يقول لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في الدنيا فاستجاب الله له إلا أنا ادخرت دعوتي لأمتي شفاعة لها يوم القيامة. إذا من رحمته لم يدعو. Tan gün baş köterбей peygamberga ümmet bolганыбызга şükür aytsak arzый turgan dagı bir hadis aytam. Al hadis bardık peygamberlerden ömründe bir jolu Kudaydan bir suransa, jana altın balık karmap alsang ayt tileging degендейчи. Kuday Taala'dan surasa tilek atkarıla turgan birden mümkünçülüğü var bardık peygamberden. Bardık mına oşal rivayatta kelgen 124 mindən aşık bolgan peygamberlerin bardığı bul dünya üçün oşal mümkünçülüğün koldangan. Bir gana peygamberimiz kıyamatta kokus ümmetimnin kebiri toza kabaratkan bolsa oşalardı kutkarıp kaluga koldanam dep bul dünyada paydalanbay özü menen koşa alıp ketken bir şansı mümkünçülüğü var. Min fadlihi sallallahu aleyhi ve sellem aleyna أن الله تعالى كان يعذب الأمم السابقة وهي في الدنيا قبل أن يعذبها في الآخرة. Peygamberden ümmete kendimize dağı bir şu tüm gün şükür aytsak bolat.
فلما جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم منع العذاب في الدنيا. Murdaki peygamberlerden ümmeti günah kılgan uçuda zamatta gelip kebirin ot alıp kügüzüp ketedi, kebirin şamal, kebirin cer tutup ketip günahların sebebiyle zamatta çok buladılar. Alemi peygamberden ümmeti kança günah kılbasın, keçirilip kalısı mümkün, tova kılıp kalısı mümkün deyip ne acal kelgen geçen Allah Teala çok kılbay duradi. Min rahmetillahi Teala bina el-Kur'anul Kerim. Allah'ın rahmetinden bolgan bir merimdülüğü dağı keremetli Kur'an. Hadal Kur'anu fihil hidayetu ve rahme. Bu Kur'an'da bizge Allah'ın rahmeti, Ve nuru ve şifa. Allah'ın nuru, şifası var. Ve şefaatu yevmel kıyam. Kıyamatta bizi tozaktan kutultuğa şefaati var Kur'an'ın. وليس الشفاعة فقط بل مكانتك في الجنة على حسب حفظك وتلاوتك للقرآن الكريم. Tek kara tozaktan kutkarıp kalı emez. Belki Kur'an jattağın ayatına jarına beyişten darajandı kötörüge dağı sebep buladı. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Kıyamatta mına oşol pendege kayırılatken dünyada Kur'an okuğanday okuğun jana okup kötörüle vergin, beyişten darajandı kötöre vergin, senin beyişteki büyük darajan akırkı okuğan ayatından toktaydı dep. علموا أطفالكم الصغار القرآن الكريم. Jaş baldarыңızlarga, neverelerge Kur'an okuğandı öğretiңizdер. إذا حرمت أنت من هذا الأجر العظيم فلا تحرم منه ذريتك. Eğer siz arkamda şıltaular menen başka dep, esir dep, ateizm dep, mına oşol Kur'an jattau, Kur'an okudan artta kalgan bolsaňyz, bugün munanday bolgan kenen tinç mamleketde jaşap atyp, baldarыңарды bugün kur kaltırmagla bul çoň nematlar. وإذا كنت أنت تقرأ القرآن وتجد مشقة فلك أجران عند الله عز وجل. Eğer siz bugün Kur'an okup atyp, ontolop kıynalıp okup atkan bolsaňyz, sizge iki sowap bar. أجر المشقة وأجر القراءة. Okugandığınız için bir sowap, ontolop kıynalgandığınız için daha bir sowap. أما إذا كنت تقرأ القرآن جيدا فأنت مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. Eğer siz Kur'an'da jakşı okuy turgan bolsaňyz, anda siz kıyamatda ulu perişteler menen birge bolasiz. أما أطفالكم حتى ننتهي فنحن نوصيكم بأن تحفظوهم كتاب الله تعالى لأن هذا القرآن يشفع ليس لصاحبه فقط بل لصاحبه ولوالديه يوم القيامة. Baldarыңarga Kur'an okutkula degenim bul, okugan adam üçün le payda emes. Oşol baldarыңızlar Kur'an okusa, oşol Kur'an okugan baldarыңızlar nurmatına oşonun çoňata çoň nelerine çeyin Allah Taala kıyamata tozaktan kutkaruga mümkünçülük beret. Özüňizler okuy albagandan keyin baldarga köňül burup oşolordu okutuňuzlar. وآخر ما نختم به اليوم Akırkı men jyntykday turgan sözüm أن الإنسان إذا كان عمره مثلا 100 سنة أو 60 سنة أي كان فإنه يستطيع أن يجعل هذا العمر لا ينتهي بموته بل يستمر ما شاء الله تعالى. كيف يستمر؟ بذرية صالحة يخرج منها ذرية صالحة كلما كانت ذرية صالحة كل أعمالها في ميزان حسناتها وفي ميزان حسناتك أنت. bari uzun ömrünüz çektelgen. 60 yıl yaşaşınız mümkün, 100 yıl yaşaşınız mümkün. Biroq mına oşol 60 yıldan 100 yıldan keyindagi toktobay turgan ömürler var. Al toktobay turgan ömürler özünün artынан mına oşol imandy, salih, nevere, perzentlerdi kaltırуу. Al perzent kançalık sowap kılgan sayın ölbegen siyaktı sizin soğuğunuzga sowap bar, şotuňuzga düşe beret. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Peygamber özünün kutlu hadisinde adam balası ölgönden keyin bardyk sowapları toktayt, biroq 3 türdü amaldy kılgan adamdın sowaby toktabayt. Birincisi sadaka jariya. Mınanday olgan meçit saluğa salım koşkon, köprü saluğa, sadik, mektep bolsuna, mına oşol qoomgo paydalı bolan, qoomçuluk paydalana turgan bir işke salım koşkon sadaka jariya kılgan bolsa, je ekinçisi paydalı bir ilim kaltırgan bolsa, kitap yazdı, başka kıldı, çuwak acı siyaktı internette milyondogan sabaktar kaldı. Uqqanыбыз сайын бүгүн чубак ажга соогу кетип атат. Ал эми үчүнчүсү мына ошол экен, салих перзент, ал перзент дайым намаз окуп, Кур'ан окуп, өтүп кеткен чоң ата чоң энелерим рахматын алды десе, алардын шотуна күн сайын барып соогуп түшүп турар экен. Өлсөңүз дагы соогуңуз эми ушуну менен бүттү делинбейт экен.